ตอนนั้นpherangke pini ladak labang so a whole along press conference pada press media militum APHLC lapen ASDC pen kepha pon alam thela poe militum ram so amai lo alam di tukang tu make it is a historic moment for the people of Karbenglong and Sales alam thebang la poe lo ada long-standing demand for Article 244A Autonomous State ke hang adjerding pik hang yang lo non-penitum langdam polote 39-40 years back do adlo. Sedame labangso Autonomous State niltum pini antalong lela aposi niltum pini lada all party hills leader conference pen nitum party do unpen isi labangso a state kapelongja phan kachingrum pen isiweda platform pen isiweda nu job piason era labangso article 244A pelong nang pu pen kamatha si pini ladak kupai ke me dele to malong non autonomous state demand committee ang to makeja tum pen pini tum dak mai ni long lo la pen me along ne tum penang alam chingwai long lo chethan long lo chingki long lo la pen nil tum chethan la pen chingki alam ka chekroi la mepik posentum madhapon lo athelake karbiang long radaphan karbiang long riaphan karbia khephan ke me sen isi abirta la pen isi a message posen netum dak mathadam la pen munthidam la si pini lada alang tu pen ASDC along Lemropet KNC KSA la pen Youth Front la pen dak ni tu APHLC along Lemropet along ni tu dak Women Wing la pen ka song proxian bak ni tu dak kachingrum si Autonomous State mata article 244A afan je song rapet lo nang a hok pe je song with full determination la pen sacrifices dedication la pen transparency pen la bangso Autonomous State hang lo nang punetum pini ladak lahin itum iri ot seroisi itum meaning tingduk seroisi kedamtang alam itum lahin itum diat seroisi itum pini pen dak karbiang long radaphan isi vet am ASEAN tongi ponje pasi itum dak ini chingwai pon lo la pen dak pini itum lap songni along ka chikroy lam the itum son thoban bagdo ke jeng siabang ke article 244A jitu ne ke constitution along ke to tan halada state within the state mate asamaro niltum adak is a state pinchongun pu labangso constitution long ke to dan 1969 aningana hot lapen 22nd amendment along si lauso constitution bangke niltum nang bitekang lo nang thik tekang lo nang panong tekang lo athepi manitum karpi karba katum ke kecho kedo pen senglo pindeng sumpot pen senglo lapen riti nim rokom pen senglo nitum dak asami satum pen ake break nitum do la sosi halabang sohot Indira Gandhi Prime Minister manun hose Meghalaya to pan reorganization so do am to state POC nil to pan penongsi lam article 244 ia bang ke pitekang lo la sila bang soka jihang tu mia ba ni to mako ja kong akimi pen nitung strategy ki mi ben ideology ki mi ben la bangso ka pelong ye phan pura nitum non lada pinia bangke song ni si chingum tola bosa nitum ka preka song pan same non da BJP da chok Congress da chok CPML se da chok la pena NGOs antum se da chok social organizations da chok la pen tax reset individual tum se da chok ni tum long penang pachirab dum si ni tum so isivet a platform mata pillar amun job e ponsi nidum la bangso Autonomous State belong po posi nidum pini radang lo la penitum metang organization ang lo sabe nidum pini seme chen lo la pena so teng bensi nidum claim dampon prime po bangsi pini nidum cheparai pon lo la si ka cheparai lam the isi bang la lo la po party same APHLC tum ben same ASDC tum ben same Autonomous State hang rap pelo nang bangsi nomor isi bang tum chekroi lo la pen nomor ini bang ke lada straightening of boundary non dok Meghalaya state pen itum isi boundary do la pen apun
son haksi Nagaland pen sabi Asia boundary do lasila pupo adu ya hoy along sabi ditum ko son si Japan tang tek pen itu malong leke dam de jima itu makai tum hal ko kisum da jima lakan do elam sabi itu odu nona claim do nang ko bangsi ditum chingwai pon lo lapen la ditum che kroy lo puta dan che perai lo dan son thoma ke influx mate immigrants along the break pen itu long la illegal immigrants ko kapre ka det pen ke bang pendak nang ke do pen long le nang ke endun long le nang phalang no do lapen itu ma phan son si la influx amune atum pen itu mana pas siksa tu ma chesu along le along nang ti dun pen itu ko son ka chekhang ke jima we hu ala pen samene tu lahil hina party samene chekroi sarlo labang itu join fight do po bong si labang so la mata itu chekroi lo pen a par samene itu song bong samene ku bo song samene ko son si ke respect roi tek jima jing hon roi tek jima serap seroi tek jima labang solam tabe pini itu muni na hisap MC hisap isi weda family hisap pe kaching hon seroi kachelam seroi kacherap seroi lai hu alam tan itu pini dak chekroi sarlo lapen ne tu labang so handbrake long le tiga bangke ne tu bangke dora pet po thagra pet po clever pet po bangsi ne tu pini amai lo bangke separai por lo lasi pini nang tu mapan ne tu pen ka pechini alam sige lapu ik hello lasi non ne tu malong dolan celang rapet ASDC presiden ke hai dolan alang ikin pasame aku nang dompat han pechini por supo press media social media media konsulo pengen ko banga Johan kembali ke Bangkok mendukung ASDC APHLC Aparta ana song PSA NCN bahasa song na pini itu ko informal lame bangga kita tak tinan sini itu dulu open seat non-for itu emprek kehang isu dengan lok menangan isu menangan demokratik isu semua kan sini itu kosong sih kalau orang kalau itu orang kecicak seperti lima so kita long standing sih pending isu dulu lah emprek master kehang so kita sih itu menangan TikTok dir kalau kita TikTok kalau itu tempat TikTok malo jadi ini bang ini cingwai sisa sejak sebenarnya bang kan ini tu mahimkan resolution lo lapan declaration siap declaration bang yang alam kita ini lo ek nomor bang autonomous state lah emprek alam emprek kosong sih itu telongi bang nama situation lo new idea of autonomous state movement new form of autonomous state movement tum challenges semoga itu sih cuma kesun bang ini malah so kita itu challenge malah so kita jalan cuma kita itu one number lo autonomous state pada meeting ini dulu ini bang interstate border lah kan interdistrict border so border kita ni ini ini sih mana ini itu Meghalaya border Nagaland border kita district Mawang dan Langkat dan kita district Pencepai Long atau Hansai kami mungkin dulu langsung bang hilang terkesan dan senting government policy ini tak lakukan isi bang influx lo darah pakai Bangladeshi dah kapre long dipen kewan India ada long kapre long dipen kewan illegally aron repen long rena ke cerai illegal influx masa pani tamen ini tu kita song dia pan ini bangke ke thom pong lo anpar kita men karbe long itu kella arah farma kita men itu to anala kita men ini tu song ponji ayo su bang thani kelo ini tu plans and programs hai bang kela lo main agenda bang ini tu kado ko ke thom lo political agenda lo si bangke social agenda pun ada economic agenda pun ada itu kela performan plans and program semua bangke ke form political agenda bangke anpar ke dak ASDC la pen APHLC dolo alang itu ni jung bangke independent program bangke kontan kita birta cepat ini seroi kita cepat ini serai lagi tentang independent program dari plus organizational program dari mungkin foundation dari atau mungkin lakukan expansion of their organizational area. Sebab kita memang kita ceklan juga, dan kita klaim ko. Sebab kita kan kita. Jadi itu bangun itu cepat secara. Klaim dah berapa bang kita sama
Pek apa asong kan se expand di mana ada di mana pek hang apa lalu ya sebenarnya di tunke jong dam unity bukan ini tunke keja atum jon ASDC pen APHLC ke keja atum jon hemprek ke ban ke rara ja kong si manji lasi main unity bange unity with the masses with the struggling people of Karbiang di Mahasa lasi kecesong arara tum along dam konsuni gitu sebenarnya bangke unity bangke ada masih sebenarnya itu target si bangke asong long ini tuh cok dia lele jadi keputusan malah bangke pakai misalnya lapen ASDC pen ke dalam cingrum ra cesong konagi hempe konagi puke atu hudu dilo si bangke si primer bangke bohong itu terus kita nih JCC Joint Coordination Committee kata jukok lo siapa papa kita jukok lo siapa lapen peti DC kita malah jukok lo lapen Hills State Demand Committee itu kami lakukan jukok lo, langsung ini itu my experience. Dan ini tuh maka ASDC itu ideologi, ASDC ya teman, lakukan ke ASDC, lakukan KSA, KNCA, kan? Itu Master Demand Committee, Youth Fund, itu sang pilih bangke, itu sombong. Langsung nanti sombong nang gitu lah kayak, aku biar tuh kalau program gitu fakta bersebut ideologi lo. Fakta kayak menurut paling itu yang ini kita mesti itu songkon atau wa songkon vision di jongdam perception disti honggi hal bang mesti correct lo tentang choklim lo tentang ini tuh minghe itu dicelangkan kalau itu invegi ini abang kan itu mah polisi bang kayak mama polisi itu makai inclusiveness lah semua tak perlu hemprek pro itu nama master hemprek kayak ngajak konggoan ASDC kenapa APHLC gitu loh langsung penempah hitamnya hambang asal menang ando non KSA itu KNCA itu dengan kondoan kita menang seng lo doan menang orang asal pendang lo menang seng lo langsung kado itu inclusiveness lancot tak kali modal itu ninja lo nanti hemprek kalau boleh BJP kita kongres ta kalau penako kas di kom hitamnya ya sebenarnya ini tunggu door is open door jaga itu lalu ini kita mengajar orang pelong karena orang Arab dan di bahasa orang kaki di no door isu kita lagi itu nama state ampar ke itu lah state tentang lo tapi lo lah hai adia hoi lah bang so pembomang ko lah bang kalau bang sini lah hai bang karena aku influx tak bahaya problem lo pijo teng lo autonomous state bang long lok tak hai lo kita autonomous state ke bang bina langsung mandat hai ati nang politically bahaya crisis tu lo nung Karbiang autonomous council lah konstituensi muka 26 pulau 26 pe nerke me sirke ke bangalong tam elu ये Karbiang autonomous council जो से power bangi pulang तो magic number से only 16 वैसे लासवा danger था तो जैसे लाइव में मुखा कदो को भी जैसे मेरे बंदे ने तो dak indigenous tribe arti digolo anpar itu dak indigenous tribe itu kan indigenous hills tribe एक नंबर lagi dua nomor bangke inlong so kali data haji hills tribe kali data haji itu dak indigenous nanti ada itu apa bang anu karbi itu menang ando mati Pre itu soalnya labangnya kalau masuk punya lepusan kulit kulit nanti labangnya dah ke indigenous pemama labangnya okomia tahaji bah pre kakek tahaji kita non kevan mia kakek mana itu non kevan mia kakek kevan mia lah kevan mia tu mana lagi kemudian itu sampai kalau itu hanya lah masuk ke sana itu visual being masuk ke ayo ya kita sebenarnya bangke Hip lah sebang kita sebenarnya celang ini celang loh. Itu program atau next agenda aku bah meeting ini dan itu cepat pun loh. Ini bangke. Sebelum kita yang history dan itu aku itu cimai konklusi. Aduh gue, akhirnya dah kapan itu pupu minci oya di depan lah bangke. Sebenarnya isu moga lagi dia. Summit ke situ moga political isu moga agenda pan itu declaration kan lagi pembentukan. Jelas sopen nak pergi bangke koson sih itu klaim ponai mah ada tu macam mana tapi lain kan ini do ini bangke dapil itu amen kini omong isi forum amen kini pondo bangke forum for Hills Autonomous State Movement FSASM nah coba begini ini amen kini bangke forum for Hills Autonomous State Movement
very easy lo short lo FHASA lapen gini bangke kejap on dia panen itu joint convener sih itu kekit pun lo lapan buat party presiden Jameson se lang lo sondokan terang ini bangke secretary bangke Johnson be yang secretary ASDC lapan XCM kami mau kelas kausi lapan se secretary di kono lapan tetap tisu yang lo secretary bangke itu nih lang lo secretary di kono lapan itu mah advisor lo do go welo ho mereka han kecil itu mah lang lo dulu pro termasuk hempre ko pusi ke long mah dun ho dun dah itu sih tak kosong sih playing mah supaya itu mata masih alam kencing wajib sah sekarang ini itu mah advisor bangke Agustin Kramsa lapan ini tuh songlong kuno bala sa common forum kuno solong bangke ni itu member ke pon bangke asli tim organisation bangke nonku bangke ni tum bahin sipon lasi member Jameson tim lapen mondol ini latung bangke KSA pen bot general secretary and vice president respective si bangke Michael Ramfanti president of KNCA lapen kajek tau VP general secretary KNCA ini bangke Rita Kramsapi APHLC Women Committee dan alang ni adun tu bangke Koilani Tisuri APHLC Women Committee kan no lapen Rajib Top B lapen Premson B antum ke Youth Front of ASDC lapen Bini Hanse P lapen Women KSA lapen Sanget Singar P antum banyi tame lapen ke Women KSA tu dakon lapen Harsing Ronghang lapan ke karya lo orang sarape sekian dalam ini anda do sekarang masih pengen kopi ini benar dalam kita coba bisa apa ke masih barang per lima lah pada masih lapan aku sona sing terang ASDC lo memang lapan aku kongrong pi APHLC tapi kalau bang kriket home member itu kongo lapan advisor lapan aku secretary John Convener wa buat presiden of ASDC terus supaya disebut excuse me macam APHLC lah ASDC si jika bangkene itu ini email kedua jangan kedua orang kontak ini no formal meeting no la formal ini no la dapat untuk tengok tak anu tu kosong taksi menangan lam cihu ini kat dua boleh bangke sosial media orang tak boleh tak nak ambil. Asin tuning rilo kopi sini litum kecil lang ma kopi sini kopi atas sini litum kecil song malah satu tak sini litum bangke langsung bangke lah sosial media orang pandang tak ni litum hiam kan kenapa litum kami self criticism lo self awareness lo langsung tak mencetam lo until and unless common forum along ajab ta jasmet ke political kuna individual kuna common forum along tinggal jadi ke social media press media la kana to media la kana ajab de pilih tu masong mong tu hemi silo pilih tu kaddo beta clearly memang ke la isla sini memang isla kaman ke song bot mas memang ke kaddo beta me self rectification la kana ni tu dari kan thang sila sahai party discipline kuno common forum of discipline kuno internal discipline sebab kami itu menjadikan common bola sebab kami itu menjadikan scope kita kan konflik dengan kelompok ini bang ini itu menjadi mangke amen sih hilang ko lah kan so mama sih ke Jepun jina lalu bang itu komenor pendang lok atau lebih lalu inspirasi beberapa orang tapi bang ke sub komite mohon ini bersama mela kemudian mau kerja mulai kemudian orang high school itu satu kemudian masih baca ni coba ini declaration bang ya ante sir ethela na dream nangli tumke aningkan wang ta election ke thurbom se wang bom lo apenon la bangso asong nangli tum SDC pen APHLC kachingrum pet pen non ke wang jilang election thurdun ikji masar nangli tum la soba nga apor sa nang bukol bang it will demand on the situation
so situation la bangga election mangana predict me la bangga situation atini tunge movement organization bina hinida sona pokhe pha la sida bangke unity ke hine do there are two types of unity practicing here in India isia bangke electoral alliance ni tunge electoral alliance ke ek number kali ini tu bangke long run unity la for autonomous state ate ini tu slogan itu no autonomous state no rest that is social commitment do political commitment asal kila commitment do macam slogan si sigat tu la si long run hempred lo metik sanse la slogan si ni tu bangke mentally physically organizationally ideologically politically kami ni tu so bangke kita ada tu ni kami cecak lo kita tangkan hongkep kep lo ni tu hempred putar ini tu kita cekor je pin pen dia song lo lasu answer se song pon je pan ni tu ari ajir pu la bangke movement bangke ani dhang se ajir pu ji pu se je pu chi pon bom ji lasu non ni tamela so ni tu ka tu bi ni tu chelang pulo claim pon tu na new thinking new idea new concept new vision so bang kami kita tekan chi ni bola we are committed lo ini kan sebagai program sunset apa modal isu plan isu home market home designer mana nama bapak itu declaration punya bahkan dia alam kita independent declaration di mana isu kita suppose immediately nama si price rise kita terus no information ang pilo yes kita claim dah tahu alam kita claim tahu lah price rise lah small pilih deh kata kita isu semua terus benar kan dia kalau mengarat kena set tapi so aspiration, political aspiration. Kita sendiri ada semua perubahan itu betul. Political issues yang kita lo, antara kita vote bangkai ini itu kelah ada parma. Ada unity with the masses. Rapkan posisi itu unity kan bagi mana siat. Semangat yang rata nampak perlu bagi mana lah bangkai bom. Jangan bom lah bangkai masing-masing. Ini tu mengerti anda lebih berani. Declaration ini kan tu pengen jasa lah APHLC atau nama tu head non newly sitame dia kata led party event new police non new members non pulang dari mana yang dah ini dari pulang kita bukti kecingki keterangan si anak tu nanti rumah dan seorang itu independen alam Masalah mak ya hokpet ke claim along si alang tum semewan ko. Tene tu 1960 APHLC motif alang tu mak man alang tu mak mata ke claim alang so concept also idea alang so motive objective es itu claim ji so claim lo polote non alang pu dobo jaga thara tu sida ni tu mak claim mak chogolo ni tu mak claim mak melo tapi itu mak hokpet employer ke han labang so ai sure bangke alang tumta buji si netu bangdi posisi itu. Ada alang tu bangke polis patu lo, no bangke autonomous sila bangke daksi hangjo haicho. Itu macam ni ada bangke. Lang tum Delhi sampai dapat Prime Minister pada itu tongte, dapat Home Minister pada itu tongte. Kapre tu pada itu ngamde. Ate hempre kalap hada yung si pacini ne pulote. Ladak itu hangjo hang haicho la bangke itu autonomous sila kelongun. Ia lagi itu cini lor dapat Itu sini pamela salam ke. La sini tu mabangke. La dari hangjo hai choti kali. Neto bangke Guwahati sampai damji, Chief Minister orang tu damji, Governor orang tu damji. La pena per sampai Prime Minister, Home Minister India lo along sampai itu pele itu mah grievances, itu mah demand, itu jentu constitutional rights itu kedo. Also Article 244A alam depan konvensi, Hanse, Pachinisi itu lah bangso agama bangke itu paling penting dan penting. Lasi lah bangso how pedong si itu meklam pun lote lagi automatically lah tu bangke itu buat pinsa bang dan si bang bom. Aku nota bang bom lo itu tu pape itu mah heke. Athela kudo bom tu pedonang pun itu tu bangke. Serta bang itu mah claim 6 December itu mah amama betek lo 17 dan itu lah declaration tu lo la sopen apike itu along ke bang lo